zdravstvenih ispitiva. Za sam laboratorij trebali smo samo dozvolu za uzgoj invazivne vrste i puštanje. To nakon što smo im uspjeli objasniti s kojim ciljem to radimo, dalje više nije bilo problem, uspostavili smo dobru komunikaciju. Jednom kad smo to raščistili da je to za dobrobit svih nas, onda je to dalje sve išlo. Izvolite sam. Ja mogu da se nastavi samo na efikasnost. Pošto imam rezultate ovogodišnjih eksperimenata u Mađarskoj, Sandra možda kaže, mogu ja da kažem u Novom Sadu. Tu nam je i kolega Nikola Andika koji je došao čak iz Pule da nas čuje, a oni su radili u Puli ove godine. Ne znam da ste obratili, istražili na onaj, kako se to zove, indeks, indukovanog steriliteta. Da, nešto smo, nismo sve još, jer je zadnja klopka je podignuta prije tjedan dana, da još to obražujemo. A mislio sam reći kako na tom području gdje smo ispuštali sterilne mužjake je tvrtka izvođač koja provodi mjere dezinsekcije, svako malo bi zakazala u redovitim obradama ličinki. Varicina obrada bi trebala biti svako 2 do 3 tjedna ako je neka kiša bila i češće, ali to ona nije navikla tako raditi i da je onda i normalno da populacija divljih ipak raste, a u kompeticiji sa divljim ipak su naši malo slabiji. Hvala, Niko.